chibai ule voin hi zu ni sompali sangni le somni pakhat thotan ni ania voin chu kan pale CDF te thu chuatang hian bultan ta ila chin state kan pale khochung military council ten ral thum liana zantinan ka wangin biak in le chen in tam tak ti chiat ani military council ten ral thum lian zantin an ka awangin kan paleta biak in le chen in tam tak ti chiat ani thu kan palet PDF te chuan antar langa tual chung mi puite in le lo ti chiat atam lo nan zun ni khat atanga vo in zun ni sompali thleng hian kan palet khochunga kan palet CDF te an chetla tori lawa khochung mun then khata sipai te chuan om hun khuarin mi puite ti thabar nan ral thuam lian le te zantin an ka thin thu le sakho building ti chiat te chen in ti chiat te in hal te hi kan palet CDF te kunnu ani lo thu antar lang ani tuna chuan kalimio le achevel lo ngai thla ila nimin zu ni som pathum sangni le somni pakhata kalimio wa COVID-19 test mi somli pali positive mi somni pathum ania positive mi pahni le positive rin helwanga thi mi pakhat an vain mi pathum an thi ani vain zu ni som pali sangni le somni pakhat he chanchin zia lai hian si test mi somthum pahni zinga positive mi som pasari an oma thi an om lo nia riat ani kalimio huam chunga hian COVID-19 center omna hi mun khat chau ala niria he building omna mun hi tahan le kolkul inkar kolkul huam chunga sarkar building hi ani wa inzu ni sompali sangni le somni pakhat thleng hian mi zani le somthum vel an om nia riat ani ni tin lut chuak an om renga aza chia riat thai ala ni lo heng mi zani chuangte atul tul puibom tura mi tlom ngai in pe volunteer te hi mi pariat emo chau ani thu riat ani karkal tachung khan tahana COVID-19 awang le rin hlel awanga thi ni tin an la om renga tukin zuni sompali sangni le somni pakhat tahan bazar mi veivak an tlem sot le tahan pon lam kongkam dor khar an om nuala kongkam pangaya dorkar po ni dang ain an tlem sot le nia riat ani tukina dorkai tamjok mun thoma thena mun khat hi khochunga mi ni in mun dang jong chu khothen awami nia riat ani tahan khochunga tei hoi mai an tlem phar to ti thai ania home quarantine an om nuala heng home quarantine le khatar chin te hi positive le akai noite anni lain in then khat chu phim khurtu hla wanga in khar khip anni deu nual ti riat ani tahan le ache vela zanthen khata silai kari riat zeu ti lawa chuan sipeilam thom are dewa COVID-19 boruakin atom hne hle ti riat ania mas an vua deu vek ti thai ania kutsil an warto hle ti riat ani mun then khata dorkai le na thok lui anom tho nia riat ani bok tahan le ache vel khothen khata an phim khurna sa hle a khopona lu le chuak duty in an chek thina eile in le khol anom nual ti riat ani sinste ta ral tlan mi sanga chuang ei in pek na tur sipai nan dang chat thaliam ta april sang ni le somni pakhat thatir vel khan sinste mi pui veng him tu pol CDF le military council tenen in kana a sinste atanga sipai hlawanga chen in le lo tlan chiat san mi singa zet an om thu tol chung bi le tanpui tu ten an soi ani heng ral hlo awanga tlan chiate ei in tur pek na kong tin renga sipai ten an dan be thu le ral tlan te tom na mun thleng sipai ten an ka thu tanpui tu pakhat chuan a soi he in ka hlur na ber min dat khopuya hian a khopumin mi puite heram hnuaya le tlang cheng sekara mi sing thum velin om hun an khuar nok noka henga mi chuan chamte ei in chom dol na pek na tur konga po sipai ten an hual be vek thu tanpui tu zinga mi pakhat chuan a soi ani mindat khopuya hian mi singruk vel an oma singruk zinga hian kaini lam hi mi singthum kan nia heng mi singthum te ei in pek na tura hian wumatu le sui auta kongte a oma wumatu kong hi sipai ten an dang phui topa sui auta mun li kong omna po chu aramda pin min dan vek awangin sille fen chu soilo eile in takngial po kan pe thailo ti in tanpui tu pol pakhat chuan a soi ani kan khole tui kan mi le sa kan thisen zom puite anhar sathi anamai lova tuna takphei chuan chinste ta ru asur na sathin sia eile in chu thusan tomhul na tur takngial po kan nei thathum lova kan din mun hi akhir takzet ani ti in ral tlan mi pakhat chuan asoi mindat khopui atanga khothen khatatlan chiate chu sipai ten an umzuya an kap zui boka an lu chila om hun an lualan sak bok ani silai mai du tok lovin ral thuam lian nen min beizuya bom thlok theipo an mang na sale nimin atang khan kan ral tlan na tomna mun chu min lu chil le a
khochung om le ram noi om te po in be po play theilovin kan tlan chereng mai ani kan in thiar non na sa hle a tuna phei chuan khoimuna nge kan tlan le don ti po kan tha to lo tlangkara kan kal mai ani ti in tlan chajinga pakhat chuan asoi ani than tlang tang sipa phei chuan zu ni som le ni som pakhat sang ni le som ni pakhat khan khua shin khua than tlang mi pui veng him tu pol CDF le military council te anin kapa a khothen om khosaria mi sing khat chuang zet chu sahim na zongin than tlang khululama antlan chiat thu CDF froi tu pakhat chuan asoi ani atira chuan ral tlan te hi a khothen om khosari tiamin than tlang khopui chunga tlan khom turin kan tia azana zanin an tlan khom chura kaini CDF ta chuan thei top choin kan bei ve na sa hle a tunari chuan boruak a dai ve deuh to a khothin tlangkar vela chuan thomsia tur om zeu ani chin state chimlam kan plate township chuan meni somni sangni le somni pakhat atang khan CDF le military council te anin ka khan mi pui tlan chia an tam hle a tunari chuan in ka chiama omri lo thu CDF pol pakhat chuan asoi ani ma se nimin pialok khan khopui chunga zanlama silairi le ralthuam lian ri siat le ania tol chung mi pakhat hliamin chenna in ni akan ral thu duty zinga pakhat chuan RFA ashil ani khochung CDF ta chuan in ka hai an duna in military council ta chuan zanlama an chele si thina tlan chia an tam deuh awangin khochunga po mi an ommu malhlom lova chu hun chu sipaiten ramchanga chu in chenna in terokin bungrua le thil eng emo an lak chiam thu tol chunga mitamutu mi pakhat chuan asoi ani nimin pialok khan sipaiten chenna in pakhata lutin computer laptop pahni le desktop pakhat an la ringota zanlama ni se silairi le ral thuam ri hriat reng tur awma wangin khochunga mi pui an om thathum lova mi sang chuang zet mun him lama an tlan siani in tol chung mi pakhat chuan asoi ani ha kha le matupi kho inkar kongkama omte po he in ka awang hian mi sang ruk chuang rampil ril tlangkara antlan chiat thu CDF pola papakhat chuan asoi hetia ni tin mai tual chung mi pui tam tak antlan chiat awang hian CDF pol te chuan in ka cholri an du hle a achan chu ral tlan te chom dol na ngai sak apoi mo jok thu CDF pakhat chuan asoi ani heti taka chin state chunga ral tlan mi mang angte sille fen eile in nei mu mal lote mitlom ngai ten tan pui tura an kalna tur kong sipaiten an dan cha tlat na chan hi RFA in tan maro thupuang tu Major General Zowin Thuna chu phone in azota phone a vuan du lo ani Mon State ta police pakhat tha ania pani in hliaman tuar Mon State kin mun kembula dalat lui bulloka voin chundar som pani vel khan civil dress in thuam police te chu ka an nia mi pakhat thi in mi pani in hliaman tur thu tol chung mi pakhat chuan asoi ken mun kempa police te chu helai hmuna hian civil dress in anon duty a chuna khan ka an ni an ka hlum ta khi police ne na report pe tu ni in an soya athen chuan police duty ni in an soi kan la chiang thailo mi pani in hliaman tur boka silairi hi mun khat atang chawaka ania anin kap ton lo helama chuan KNU te chu an oma ma se tu te ka nge ti kan soi thiam lo ti in a soi bok ani dipe yin township a venglal le afanu te pani sa hlum an ni second region dipe yin township chi venga juni som pathum khan venglal u tain zo le afanu te pani do tan sin le do mi sani te chu sa hlum an ni thu tol chung mi pakhat chuan a soi ni zan daruk vel khan an pa phathuma bong veng an lo holam chu mi pani in an lo sa ta an thingal vekti in asoi afanu do tan sin hi zirtir tu nan CDM ani he thil thlen nu lok hian sipaite le police te an thenga an ruang an lak ngal thu an soibok ani tanin tai region powa khua a National League for Democracy NLD party ru kol le khotlang ta na in hmang tak u thun ta na chu military council lamin zuni som pani jing khan man tumin an ina an vakala ma se alo omlo awangin anupui afanu le afapa te an man thu an chung te chuan RFA an shil ani sipai te chu civil dress in anon kala man an du chan po an soilova an man tumber alo omlo ta ka chuan anupui le afanau te an mana atuk loka sipai te chuan achung te bopopin u thun ta na arun in pe ani chuan anupui fanau te an chua tur thu an ron shil ani u thun ta na hi sipain thuna ina an lak nu atangin sipai dodal na le du lo na lantir na kong sang sanga a in mang chho hle a
chuti rualin khotwal upazinga atel bok ani sipailama hian hetianga anmani dodal tu sikul no pangte CDM alute man antuma an mu mai lo hian an chungte an man satli amai po nilovin an tan tirjui thin ani tukin jing lama Mandalay khopuya kongzo chu military council sipailamin motorin su in silai an met puaka mipui than khat hliamin an man bok ni in khetten media chuan asoi ani he sipai thuneina dulo na kongzo hi tukin jing daruk vel khan tan ani a Mandalay Mahaw Aumi Township street number 69 kongpui kil somthum pariat le somthum pakua in kara anin mu khom lain sipailam chu civil dress in thuamin bike te chu karin anon suwa then khat an manzui bok ani kongzo turin bikin kan kal khoma kanin to khom lain kan bike te chu kara su in min ron mana silai forin min kap boka atlan siate an kap bera mi pathumin hliam an to ka mi panga an manta ani ti in Mandalay om pakhat chuan asoi ani chutianga sipailamin anti boita ka wangin voin Mandalay kongzo tur chu thul anita a Mandalay khopui chunga hian civil dress in bel sipaile police te duty an omnol thu po hriat ani Mandalay region Chiamya Tazi Township NLD office le region office chu Juni som pathum zanlama bom ani thu le tu ti hriat lo mi panga in office tala an chut siat thu hriat ani tukin jing lama chuan NLD region office zoka police station 3 police ten record la in an endik ni in NLD party ne na in hnai tak pakhat chuan asoya party member ta chu lu phalsak an ni lo awangin enge bole chia ti an la hrelowa party signboard in tar chu a thler vek ani ti in RFA ashil ani Chiamya Tazi Township hian bom pahni apuaka thil chia omnual ma se mishing in hliam le thi ero an omlo ani sipain thuneina apong lak nuwa Township le region levela political party dang office te chu akhartir de uveka athen suwa sama an khoilain party shroi tu le member te chuan engma anti thailo ani nimin sun po khan Mandalay khopui chunga tu pol nge ti share lo group pakhat chuan NLD chu sakol angle NUG CRPH le PDF andu lo na le dan anga action latura an phu thu chuan na banner chu baikin an kengkwal ani khovel sumdon na konga thilti thai berram pasari G7 group of 7 shwaitu te chuan UKA avoi somli pasari in mu khomna submit Juni som pakhat atanga som pathum thlenga an nei zo rualin nimin khan Myanmar sipaite thunei na lak le mipuite arabe na chu andu lo zia le andem zia an sei chuak ni in India based Asia News International ANI chanchin chuan atar lang ani G7 shwaitu te chuan Aung San Suu Kyi itela mi sang chuang diklo taka man tok zongjong chuangal tura an phut baka Myanmar le Asian inremna siam panga chu thlopin ataka chantir wat tur po in an phut bok ani chuba ka ram chunga in dona awanga mani in le lo tlan san mi puite tan humanitarian assistance pethai turin an ngenin Myanmar sipaitana masona lam hoi tanpuina ral thuam salna le sumdon na konga thoho na te ti tolo turin G7 shoi tu te chuan khovel an ngen bok ani G7 a hian Canada France Germany Italy Japan UK le US te antela anin mu khom na hian European Council le European Commissioner President te antel ve thaya ma se EU atanga telte chu palai mi khwal ang chawa thu soi thei an ni police te venglal chung kuate sipai thlop tu tele kok tu dalan zinga mi te chu tun ni ni chung hian mi panga tha an ni nimin Juni som pathum tlaidar nga vel khan Sakai region Dipein Township in pinvenga venglal unaw pa chu alua ka hlum ania Sakai region Dipein Township chivenga po venglal le afanute pahni tha an ni bok Mandalay Minchian Township nechia venga kok tu dalan u chilen chu tukin Juni sompali jingkar khan sahlum ania Mandalay Taunta Township sipai thlop tu ma nin hni po Juni som pathum chonudar khat khan a mobile zorna dora ka hlum alo ni bok ani Iyawari region chunga CDM zom health worker te chu quarter atanga no chu anni thu hriat ani Military Council in Iyawari region Directorate of Health Department anor angin CDM zom health worker te chu anchen na quarter atangin Juni som pahnia chuak tura thupek anni region level director mingsai na mangin CDM lu staff te chu chuatir ngal tura ti annia
tuna hian quartera chung ko pasari an oma an chuak vek to a an chung te bula an omri thu an soi ti in health worker pakhat chuan a soi ani region level mai po ni lovin township district level a thok health worker te po an chen na atanga chuak vek turin military council chuan thu chu asiam ma se CDM zom staff tamjok chu sarkar quarter atangin anlo in thiar chu asa vek to thu riat ani Myanmar rama covid kai an pung zela nimin khatchung ringot po khan mi zathum somsari pathumin an kai thu military council ministry of health and sport department chuan apuang chuak ani covid awanga thi po an tam chho zela tuna chuan mi sangthum zani somli pali an tling to a ma se engza chiange ti chu sarkar department lam chuan alapuang zar lo ani Myanmar rama covid sikai mi noi khatle singli chuang anom to a damdo in suasan mi noi khalle singthum chuang anam to bok ani nimin lama tarlan dan chuan covid sik muna tamber chu chin state ania falam khua somli pariat mu ani sakai region a chuan kalemio le tamua an tamber boka heng mu te hi india ram nena in hneya omdeu vek anni india rama po covid awanga thi mi noi thum le singsari an chuang to ani heti khopin covid sik lengin in kaina sang chhohle ma se sipai sarkar le mipui inkara khi aom tlatawangin thoho na tha aom thei tak tak to lova then khat chuan covid kai zat figure te po hi sipai lam min soi theina angangai an oma tunma angin veng chung in khar khipa quarantine center ro man angchi te aom to manglova doctor tam takin CDM anzom hlom awangin doctor in dailo na po ana hle ni in heng covid hluar zolna hmuna om mi te chuan an soi ani military council sipai terrorist ten mipui zaria somruk pathum an that to a mi sangruk chuang an man to military council ten thuneina an ponglak atanga thali chungin Myanmar rama military council sipai ten poisoilo mipui an tha mi zaria somruk pathum an om to thu assistance association for political prisoners AAPP chuan atar lang ani helis hi February ni khat atanga June ni som pathum thlenga chin chia ani Spring Revolution chung hian mipui sangruk le somni pariat an man to a heng zinga mi sangli zaria somruk pathum te chu an la hreng meka heng zinga hian mi za somsari pariat te chu zela da anni are suwaran an chu awanga tlan bota mi sangkha zakwa somthum paruk an om meka an zinga mi somthum pakhat te chu tha turati annia mi sompoli chu narum le kumthum lung intang turati anni boka mi somthum pakwa te chu narum le kum somni zel tang tur le mi panga te chu narum le kum sari zel tang turin an chung thu an rel thu tlan bo mek mi pakhat chuan asoi ani ming sanga ziak dimoso PDF le KNPP 10 ral tlan mi puite an lo le thainan in do ti top an pom ti thu le thudang azia te lo ngai thla ila dimoso PDF le mobe PDF te chu mi pui torna ngai poimo a in do ti top ri turin kaya NGO le sakhorhoi tu ten an nge na chutia NGO le sakhorhoi tu te malak na chu pomin in ka hai an thlangta ani he sipai council le PDF in ka hai rot na hi NGO te le sakhorhoi tu te malak na ani kaya PDF po hian mi puiral tlante har sanna chinfel ani don chuan lungoi takin in ka hai rot na hi an pom PDF te hian mi pui ma khuwa awangin he rot na hi pomma se sipai council laka ban an phar don lova an phar ngai bok lawang anti chuti rualin PDF din hun ti der thong thai tura sipai council nena thodun na a thlen pal chuan tuma in chirlo turin PDF te chuan an cha lok ani PDF mi sangrual tele KNPP te chu sipai council dozel turin nget takin andinga kaya historia kan mel hem thaina tur thil tuma thlentir su ti in PDF te chuan an soibok ani du than tur kong ni chi a oma sipai council te hi azung chopa noi bo turin kan do don nge mi pui ma khuwa chhon lama mangin sipai council ne chia tu te kan thurwal pui zel don chiang taka thutluk na siam turin kan in hriat lok tir bok kan hma loka ne na chang turin kan din chan le thutluk na kan siama ding he tang se u ti in kaya PDF te chuan an soi ani thudanga zia lo ngai thale ila vain zuni sompalia tamubial india bordara nan phalung bazara sumdong thilzuar te bike engamaza chu sipai council ten an rian saka sumtam takin an khulle tir ti in tamu media pakhat chuan atar lang ani sipai ril tam te hian sumhuna turem chang apiang an dapa sipai chung ko boidan hi soisian rol lo anita
tuna po sipai in dailo na ana sat awangin sipai hnai vai tu te emo chu ral thuam pe in an chhor tana heta hian sipai pension then khat te le sipai thlop tu te chu ral thuam pe a training tlema zong pe in an in lalut tan mek ani khampat bazar puipo covid-19 awangin voin zuni sompali atangin khari ani construction in sakna a nathok angalem chang sipai council somli pasari chu KNU 10 an hreng KNU chetladan en thlatura ti te anni KIA 10 chopper ni lo jet fighter ka thlang na tur PD T40 somni an leifela euro paisa tam takman ani tuna T40 somni te hi KIA headquarter a tlong takin athleng felto ani sipai council nunchia le rap thlak changle turin min chau chuak zelmo ti thu mingsanga zia khi lo chiar le ila indona a mel malampo ni se nunaw poisoi lo te chu sipai pa ngai chin chuan an zu thin ngai ania ral thuam ne na lo beile tu po ni lo te chunga nun rong te hi midoi ze berle mishing ril ru pulo ram huai zol ho ti tok lek ani hetiang mi je cheber te hi kan chunga ro kan rel tirin ram kan en kol tir zelang mo sarkar na pong lakin bul an tan masa a mi pui do dal tu te tharumin kut an thlak masale a chin tok nei lo tol tha le nun ron na in min hne chia an tuma zaido sen rual lo awangin tharum chu tharumin kan chang le ta diklo taka poi khoi masatu sipai council le thlop tu te hian ral thuam hanga kan chat let na chu min dem let jok ma a terrorist diktak sipai council chuan dolet tu mi pui te hi terrorist a bin pu let joka mi pa ngai le zana nei ni hek lo chu an su asol na hi kan tuat luk tluk ang mo se pui ru to anga tuar turin min zil mo kan du thlan zalen na min ra be saka an du dan dana ngai sak toreng thaya min ngai mo kan thanna le do thaina hi sualin min thung rul zelang mo teu lo mai alet saria an tur lo chuan voi sari thi non kan thlang to voi sang khat piang non le ma ila sipai council nun rong do turin kan in pen non thawang sipai council le athlop tu te hi mipa nga ya kan lo ruat reilu tuk deuh hi kan thiam lo jok ani ching neril ru khaber pu te kan lo do reilu tuk hi apoi tak zet tuar lo turin an tor pha zota ani hi nge an nu pui le fanau te thukruma se anthi sen zom pui te chunga na takin kan tuan ve don nge anni ang em chuan an chung te chunga kan tuan lo an chung te chunga tuan ve ta ila atuar thiam lo jok an ni om sia hetiang zel ani chuan mipui arm force 10 sipai council nun rong phuba an la khuna dem reng reng su in chau chu ang zelin ale sari in mu khopang sherau wa in thleng hian minok sak dik tak kok tu dalan le sipai council lak civil mi sipai lai chin te chunga kan thin ur kan hrithla ve lo poisoi lo nu naw kan that ve lo ma se sipai council 10 mipui te chunga an in sik lak fo chuan mipui arm force 10 sipai council wawang te chunga ti paldan an thiam lo bik anilo an ti pal lui huna in chau chua in mu ti lo thrangang cheu ti in aziak ani aziak parem remboka angai nom hle mai pi Aung San Suu Kyi hek tupa an veng uluk hle pi Aung San Suu Kyi chu covid luar laya danzom thalo tia king tu u thun miat aw ngi tia ko chu police le sipai ten an veng uluk hle ni in Myanmar naw chuan asoi ani chuan thakhat chung bom manga voini tha an tum thu le silaya voi khat ka hlum an tum thu asoi nuwa military council lam chuan ama ven himna lam chu an roman sakta ani mani in le lo kalsan angai hiala alung sia thlak tak zet kan ti don nge kadu dan ang ani lo ka ti jok don soidan po ka thiam lo ti in kumsomli pasari mi uthon min chuan Myanmar naw ashil ani atir chuan ne pido le wine township hema khuwa oma se tuna chuan khoihmuna nge a omti asoi chuak du to lova meini rukle juni som khan bom voini apuaka ama le achung te chu engtilo ma se a voini na chuan an then ompa chu ake a hliamani ti thu hi uthomina chuan soima se nem nge thei chi alani lo chutiang de ubokin meini somni pakua pakori jen yeni khu atanga baika ama chawa holain a chenna heman khuwa a thlen don trepa baika chuang mi pani in silain an kapa hliama to thu asoya an ka funa aluvun chu inchis thum vela a thler thu le sipai damdo ina en kol ani thu te po asoi bok ani min ron tha hun tur chu kalo thlir ringot mai ani atopa chuan police le sipai lamin min vengta ani ti in Myanmar naw asila silaya an kana chungchanga nepiro Zambutiri township police station a case file ma se tun thenga ati tu te man chu an lani lo thu po asoya
an khomi pakhat chuan uthumena chu tha tum nia soi omma se mit ngeya mu alani lo thu heti hian asoya kei chuan he thil hi kawazo chiangam lo he khuwa hian in zali chuang kan oma ama chu miusa a oma hetiang thil alo ni ta ka chuan tuman an vachian ngam lo police te chu lokalin an ron en ti in asoi ani uthumena hian in thlanpui campaign hun ma in nepiro zambutiri township swengyo pin venga National League for Democracy NLD party member then khat ina party president do Aung San Suu Kyi chu kalin covid silen lain mipui apun khom tirani ti in sangni le somni August thla khan health and sport minister hena hekna thu alo thon to ani chumi thu chu sipayin thunaina alak nu April ni som pahnia natural disaster dan tlo chana tu boy siam turin Zambutiri township ko chuan alo poma uthumin chuan zu ni som panga a akhing tu keima ngei ka inlan angai dona keipo min zo dona ni ti in asoi tuna chuan military council in pi Aung San Suu Kyi thu boy asiam sak khes panga le uthumina khinna khes khannen avain voin le naktuk ni sompali le sompanga hian nepido council compound chunga kota chinfeltum anile dona kongle lama chuan uthumena hi kumsang ni le sompanga general election ma a nepiro Zambutiri township National League for Democracy party secretary na chel tu ani chumi nu chuan in sual boina wangin lungin atanga NLD party nen anin hlatta ani NLD atanga achua nu a sipailam nena inhim hnai YMBA pola telin political party dangchu a umzui to lo ni in asoya ma se an khomi pakhat chuan uthumena hi sipailam tang USDP lama khochunga party campaign how tu ni in asoi ani COVID-19 luarlai tun huna po sipai throi tu ten puipunna chi sang an la huai hot thawa hemi chungchanga hian Myanmar naw chuan uthumena chu engtin nge iti ve don tia zo na chu ramle nam sakhota na thatur ani chuan thil thale dik chu ka ti zelang ma se tun din huna chuan kei ngei po tlan cheme kala ni sia engma kala ti thailo ani ti in achang ani ole khati zong kha voina chanchin thar kan ngai thlak theite chu ania ngai thatu te in zawai chunga lom thu kan soye